Eja. Ghana. We the Ghana entertainment industry. We the whole Ghana in our area. Eja. It's like a week now. Anna Russia broni pete bi trendy baby abefa bia e wo socials ne so e wo Ghana. Adanya omusi sa broni pete we take advantage of yema no. Just why you more film from na manfo e kasa okwa TikTok kwa de ani enyan compound house obi a kire na adwene na ni adodo na e kan se yema na efo yema no eja omo ho yema na ye weak dodo na Ghana on e kura ase nipa mpeno kre. And I open the whole world, open Christ, say hypocrites pa. I think say Ghana first 5 and I say first 10 no. Yeah, the Ghana beka ho. Ne kura munchen yo e kura broni ye nyame. Yasum broni. E kura nipa ode ye ko heaven. Eye Yesu Kristo. Eye broni. Kwasi ada bia yasum no. Ni nuaba Ghana. Yaw. Shadow obi antra ne platform so anaso obi anso camera nsi nanim and disrespect a man asabi omune Russia broni ni ye bibi. Wa obeye sa bia no obenya asotwe afri na ne Nyankopon ho. Ye ma no omutimi ni broni ni ye bibi no omunya mistake bia. Nia omubato ye no eno na omudi so no. Ne kura yen yetima tenase amasabi abrofo firi mu krom etu gold ese yen sase ese yensu a yenum koyemu yehu se eno de ye bibia na sabi broni bi twam na sabi oba bi ho ye ne fe oni na kwai lala sulala eno ne wanwa ehuna na sepai nia esie no trese broni eye bibidi nyame ana de asie no nyese bi Ghana pe o dodo na wa kwantom ni nyina yese ye nka no kra the same thing ufri Ghana ba na akohia akwada bi oba bi ukoni fie djuma omudi bediw no but masa oba na broni enkoni fie ne mami bebie pronama no edna kwotena ho ama ne mami akoyi Coca-Cola free fridge mama no broni boy no ene Ghana ni oba no be kwa kwose dem ne mami betra living room o mie na no nka word we nyese yesi o sabi ye betra konto mache we I see ebiesi we anim on several occasions Emma sabi enkwada na ye wo mu abroche nkwatimi busa se na de na ye de aye omu mami mu a ye ba ho a na ye free ho a warning am omu maame mo de ma wo mo no enso ma hwe ahu se abrofo bi eba omu fie besre wo ma enigye ne ahofa ma ne esoma maamefo ne som sa ahoho no omu fa bi nyeden ema ye bibifo very normal sabi obroni ni kodaki ni ayahu no se nyame amema on ebeye saa kusi se wiase besei na ever since Nyankopon bo wiase a obo Ghana besi ne no a broni ba ye krom no ye hu broni kakraka saa besi ne kura mefa ne se uko suku uka okrom kasa ye de aba abo se saa kroni su nipa ebedi nam ye krom no ososo emansa ne omu kodeda eni se obi atra social media ne so ka mi bia wo dabi ewiase so otimi fo timi wa oro ka wa fa abati nipa no wa mama mo kasa mapo sabi agudi e won sase ne so nyina no otu munsuo osai no bibia wo Ghana bia broni free ne man mu ba enyoma ne ye ne dia free of charge anunti me who the right word to use, but there you accept it as part of us. You accept it, say broni, any yeswa kusi wuda.
normal. Omo maba social media omo didi guess na tem nyina. I tell you before God and man, enka sa guess ni di omo broni ni ko mu fia, ko mo ma me be ye aduane ama broni na di. Ama de san omo prep omo dem omo sore so de mpa na ma broni ni omo baba na koda so. Mo me nya say ye hypocrites no. Ada ye nte Ghana ana broni abrewa bi eba ya the come here say the whole Ghana. Be bia no ana broni ni pese owura ya mie prama no. Ni eni Ghana. Ni nyina wo Ghana. Broni need to be penetrating your political industry, your entertainment industry, yeah, almost every bigger sector in Ghana. Be a broni need your access to me penetrating ye. Ni any Ghana. Na ye ni Ghana. Ni na your Ghana. Di ye kan ye. Di ye kan ye. Enkwa ye den ye den. Masa. Broni any Ghana ni. No, mo me real. No, and some sorry, na me pese me come because me who ya no na me hen some amount for can I na what ya konto me share before. O de ye tia konto me. Wa wo yonko bibini. Oni ni wadwuma ma. Treatment or the be ma oni treatment or the be ma broni no. Hey. She no be a ma bon time me di guess not. Guess no mo ye boni bia o. Guess no. Ah. Me say yet Ghana. Broni free ni kura mu ba be penetrate ye Ghana entertainment industry. Onya access to the top musician. Sadie ne enye easy say ye Ghana ni ambassador bi ebeko kuro bi so obenya access to omu A-list artists na. Ayo mu tisen kwala. Wa hu bi da. Ya travel getting to 20 years. Da bena ye de ambassador be free Ghana be ba broche kuro bi so a sa nipa kuro timi penetrate even omo entertainment industry. E bin si da. Just a nipa ni free. Just a broni no ba Ghana ye bie ye pro nyina ama no. Aka ye secret we ye bie ma ama no. Nene omo mambe man nam ye street. So ye man nsa na omo de da. Masa, mama no. Eya. Missy broni ni bibini asem no. Hwe obi ama bonte kra be ka bi da. Ni omo de ye no, omo de be ye day in day out. Ana nya abrofo ni mpo na de ye o. Ya na ye de ye ho. Yen Ghana for na ye di ye ho bone. Because ani ye beto ye. Okọ Sunday school anyoma ye chiro nyina ye broni. Uko school bibi ye chiro bia ye broni. Heaven broni, Yesu broni, bonsam bibini. Bibia ye broni. And it's se broni nam Ghana. Your mindset ni ye. Na China four way mutimi kura ba be to gold eko free. Wo betima ko China ko to gold. Eno de ye hu se ye boni o. Ye hu se ye boni. Eyaw. Hey, mame, wonam na hia broni bia na adwene ofie wo hwe na betimi na adwuma ne nya adwuma de obenya nya wie no ano no bibia ni ho. Ema obi anadaw. Baby wiase adudo ema obi mfa na adwene ni sa opportunity no ebi kura ono na broni ni ko. Oni broni ni nya encounter. Ka broni ni musa ni di o. Komediam ni ka kwa kwhye broni na chi se papa fa me ko baby apese ode me ko. I'm telling you. Me say da ban na who say ye the ambassador be every Ghana akwa America uduru America no oni Jay-Z Rihanna mo na air boil. Rihanna mo ebiebio mo proma no invite you no e wo mo fie ni nyoma. Wo hu bi da. Ever since I Ghana be you say one say Ghana ambassador be akokro bi so ama ekromo secret nyina ekromo entertainment industry ekromo bi ekromo top notch entertainers nyina abekoto nanim da. Wo hu bi da. But so who dey see Ghana. So who dey see Ghana. And unti ene sa brofo we mo mama nam ye kurom ha. Na secret kra dey mo secret mpo ekro ni secret kra no ye tema na dia mo. Enti how much more say omo mama nam Ghana street ni so a omo hu oba bi o maka say
Kambesne me ne me enkoda odi amika bedi na chi normal. Normal. Because e come here say free shoe be si form. Broni ye nyame e ma kodaki. Broni oye nyame ma kodaki. Oma sabi ebi o madrum pempen so bi no matima di o ho e free sa ideology and sa understanding ni mu. But Ghana almost 99% ehu broni so oye nyame. 99% who broni so oye nyame. Asem opa ye miem ni yenkasa. Nia eto girls no. Almost 90% girls they say adwuma akọ ne bedi omu nyina. Ana enya ma ne photo. E ma na sabi omu movie ayinim videos nim ni enya omu photo. Eye projection. Ya ka cho mu se nipa na onam no ne nua ne Yesu Kristo. Yesu wo kwa asori a Yesu photo na ebo na ebro ni na ede na ne nua atwama. Okwa adwuma mu abrochire a obi bedi uboni a wa wo yonko bibini. Uni mu nyina mu adwuma mu. Broni no onya ne die ye. Broni nya ne die ye. But ye bebusa se hwan na adwuma nya wo nua bibini wo nua koda ki be kasa wo bibini no na wo de enye. Yaw. Ye ma ne nya hwe. Wa obekase ye ma na ye mistake na bibisa no. Hey. Now ye hypocrite papa. Now ye na ye ka obi a ye hypocrite aye number 1. Shadia unim dia brofo dia ye. Unim dia brofo dia ye e Ghana. Yaw. No aya. Oka so obeka no kra ho be ye ya na ya. Ya na ya. Abrofo ma merwafo eba Ghana. The same treatment. Na we kra mom ye na nyame ase. Moma ye na nyame ase se akwa ni mpo ne ma na ebe ye nya oyeye no. Ke the other way round ahon. Se ke bia akwa no epe emema ene ke awu ene se ke de ti bebo dem. And from some information bi a minya underground crack say akwa no ono so ni nipa bi ye se bi trumu no no dwuma ode di amanfo wa akra no. Se no ba bonte ne Ghana be dane abuti. Yaw. Ekono enafo. Yeah. Bibinini broni ekono. Bibinini broni ko enafo. Meka no crash enafo. Eja. No eja. Thanks a million for being part of today's episode of The Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopon show. Na onte na nim chro. I'm out.